Saudi Lal Fanu Chu Isua Rin Avangin chhungten Rel kawngah an phuar bet relin chil ma chiahin tunge lo chhanhim kaming chu Mariam ani kumsom ni palimi ni in Saudi Lal Fanu nom sak na pia lama khosa kani chin September ni riat sang ni som pasari khan chan pakhat wang chawin kema chhungte ngein rel kawngah min phuar beta chu Isua Krista kalale chandam tu anga kapom wangani hei hi pathianin kong makle danglam tak manga kanun chhanhim dan chanchin chu ani Lal Fanu Mariam anga kanun chu khovelin fam kim atiang hi ani a riat khopuya lal in ekar som panga azawa ka khosa a chuate chu Italy changalaklu lungman tau chi marble ani a khonwartar chi chandeliers te chu mitam takin andam chunga anlo chwa zong po a an lei phak lo khopato ani jing tin silk mut puan dollar sang tam tak mana ka tho thina chialo ten Europe khumwal puya themthiam berber te kut chuak rangka chakba tapa ke in bual na turan lo buat sai thin ka thom no bom chu mitam tak te intia tani a Paris atanga designer korman to tak le kan chung ko ro in ro chun chile beng be man to tak takin akhata kan ho salutuk chu sha thiam phak ba kani kapa in khovel mun shanga sumtam tak lak lo na tur oil khurpui aneya private jet kan neya longchol na mun pui berbera long kan nei boka khomwal pui pathuma chol hadam na in kan nei boka thil ka du awm chuan darkar tlem te chungin ka ma a aron mai thin museum a lemziak tar ko tani chuan kapa in min le sak turin ro man na siam mai thina poisa hi engma lo mai ani kan man sen ai tam kan nei miawa ma se hetiang ham thatna zong kara hian mo phurna sang tak le beise na sang tak awm tela ka kal thei tira tangin kanun chu ala rongbol tur le kan lal chung ko ming thaturin duanani kapa chuan Saudi ro rel na sang bera ni na chelin Crown Prince Lal Fapa thuron petu ani a kan chung ko ming thatna chu engkim ani a ti swal kane chuan chuan thlatam tak chung kan lal chung ko thesen ati ming chedon ti sha tir kani thien sa kholam zirtir na chu kumthum mi lek kani in kadong chana jing tin khowar ma in tong trai turin kai tho kani thien Quran chu Arabic chong pai mia lavin ka chiar thiama kumsom kani chuan bung tam tak ka bai heart to ka sa khu zirtir tu te chu ram chunga mi za kai berber te anne ala ne na in pepum hlum turin min zirtir ngar thin ni khata voi nga tong trai na ka nei zia a Ramadan tha ni chuan jing khowara tanga tlai ni tak thleng cho ka ngai thin no pangte kani lai tang to in kanun engkim chu Islamic dan le duna ain ngat ve kani Lal Fanu anga min be se na sang tak chu phurit tak angani a ahun le munazirin in khu thataka ka in thua mangaya mi pachhung te omlain biak kani chawin ka tong turani a kan chung ko timwal pho thei tur thil engma ka ti turani lo kale khazirna po uluk taka thlan ani a chongte literature le mathematics te kazira ma se Lal Fanu ta na thatura an ngai chau kazir thei Islamic zirtirna rin hlel chu khaplat ani bok rin hlel na chu chaklo na le tharau lama chiat na a ngai ani kumsom ni pali kani meu chuan kapa in ka mabak tur alo rel fel vek to a Hassan Saudi chung kolar tak oil company lian tak nei tu chu nei turin minti a he pa hi kei ain kumsom panga in aupa a Middle East mun shanga refinery an neya kan chung ko tan in zom na thatak le sum le pai lama tangkai na thlen tu turani voi thum chau ka hmu a chu po veng tu hnuaya vek kanin biak na po minute som thum atling ngai lo ma se nei ka du le du lavin omzia anei lo hei hi ala laka ka ti tur ka chung kwa le kan lal chung ko thla choi nung zel tura kamo phurna ani khovel thil engkim nei si in I chung ril nun arwak ngoi to ngayem chu ni tina kanun danani nom sak na te hau sak na te lal chung kwa a pian na te chu nei ma ila
ka oma hian engma in anno kha theilo khoharna aom tlata ka tong trai dan chu ti turani wangin katimaya Quran po ka soi chuak zung zung theya Islamic dan po chatakin ka zom ma se tharau lama ka thi ani kamal tla changin abiak takin zanre rui hnuaya karum tuk vera tangin RC te ka thlera mal inti na in min tuam chin chia hlole chung te tam takin min hual vel ma se keima chawin ka omni ma in ka in sia a mangai na tak tak le midang ne na in lai chin na nget tak kala tong ngai lo kanuna thil engkim chu hausa le hausa thil in peton ang chawani a ti turte choi na tele landan moi von nun ani mai in nei na turwa man chuan min timang ang hle a hasan chu mi thatak ani mai thei ma se ama ka en hian engma ka feel lava in zom na aom lava du na aom lava mangai na phei chu soilo he thil hi kanu hne na chau ka soi chuak ngama makti takle beidong takin min ena kanu chuan mangai na chu khothang mi te chan tura ngai ani a Islamic in ne na mun achang lo ati a ka na chu thuoi taka oma mi pa fa shin saka za taka chungkwa enkol sak chu ani mai mangai na le in ngai zon na lam apoi mo lava ala rongbol na tibuai theilo takani minti a ka hlo thin zo na te chu a chan na zongin ka ngai tua tanta a ala chu za ngai theile mangai tu ani si chuan engwangin nge a hne na ka tong train ka ro em si Islam chu remna le fam kim na kong ani chuan engwangin nge hlau thong le thamwang lo taka ka om reng engwangin nge sa khothil ti te hi mal som na ain phurit ang maya ka shiat he ngai to na te hian min ti hlawa a chan chu Islam rin hlel chu pathian rin hlel tlukani ti min zirtir wangani Muslim Lal Fanu Chafam kim ni tumna chuan min del ritle a van tlang ma a uluk taka endik kani a ka thu choi tin te chu Islam dan nen ain milem ti vil reng kani bok nuya trul huna kanuya ngoya trul huna ka ngoya ka chan vo chu thatakin ka hlen thin ma se ka chung ril chu arum vong ani be se na le dan te chuan min del beta tharau lama tan ina khung ang main ka in sia pathian chan chin chu engkim sia a ka in ngaya a chan chu arabikin aming somkwa pakwa ka bai harta Quran bung sang ka soi chuak theya engkim ti theya chu Islam dan som na le chung ko thunai na hnuaya in pek na mangin arong ka bolani ka chung ril ruak te chu rin na fia na do theina le thoi na ne na kapal tlang turani ka ring thina ma selal Isua Chanchin engma kalau shelawani ti ka mu chuak che pani pathian chung chang te mangai na te thu tak le ka pian chan kalau sia dan zong chu ka ngai to phak bakin alet ling thok don ani he thil ka mu chwa dan hi July thatop lam thole ni chunulama ani kanlal in le khabuda na room library zau pui le khabu sang tam tak Arabic te English te le French tronga zia komna ka te kwala atam zok chu Islam sa khole khabu te Saudi lal chung ko chanchin te le kan chung ko sa khuthuron pe tu ten tha anti chi le khabu thlan biak te anni chuta chuan darkar tam tak ka hun ka mangral thina a chan chu le khabu chiar hi Lal Fanu na le in nei na buat sai tura min nor na laka ka tlan chiat na chun ani Persian labula ka tumlain ka kutin thil danglam tak atok fu a Islam le khabu cha pui hnunga bangkil che pa hian le khabudum te takte kalam mo ngai mi alo hi alo in zepa makti takin ka phor chua ka ako marang ka chakronga Bible ti in zia ka mo chuan kalung phu arang ngal dut mai Saudi Arabia a chuan Bible kol hi dan kal ani satlia alawa thina hial to theina ani tu emo khwal zin emo chumdong emo kan ina local hian kumtam takliam ta khan athuk ru ani nge yang hele khabu kol an khaptla thi ka ken lain ka kut akhorna sa hle no pan lai tanga kalo zir to danin Bible ka mone chuan ka pa emo imam te hne na pe ngal turin min zir tir thina Quran chuan chiang takin Bible chu Christian te le Jews phwa chop mai ani a zir tir na te adik lava
chiar chuan Muslim mi te chu tharau lam thimna a hruai lut dawn ani ti in a sawi ani ma se ka chung rila hian tunhma a kala nei ngai lo hriat chak na aron oma Bible chu ka kor hnuaya thukru in ka bedroom a ka hona chumi zana chuan in chung re thap thleng ka nga ka room kong khar ka kala light zong ka ofa ka phone flashlight mangin a phek te chu ka chiara kalung phu chu aran em awangin bang phena tangpo in chiahlo ten an hriat ka hlau hial mai phek pakhat hi ka keu fuwa chuta chuan I suan tlang chunga athuzoi Sermon on the Mount anei na hi ka chiar ta a ka chiar masak ber chuan pathian chanchin kalo hriat ve dan zong chu avom ke chiang hle in hmel ma te hmangai ula ati du da tu che u chu tong trai sakro u he thu hi voi tam tak ka chiar no na aum zia ka shi thiam theilo Islama chuan ala hmel ma te chu shemna phu an ni a Muslim wan tu te chuan kan sa khodo tu te chu an bei turani ti in min zir tir thin min tina tu te hmangai tur ti hi ka thil zir to nen ain kal letling thokani engtin nge mi in an hmel ma te an hmangai theyang engtin nge chu thil dik ani theyang ma se ka chiar zela pathian mi zia kalo hriat dan kal san ngai zir tir na ka mu zela Isuan ngai damna chung chang thil theilo tluk hiala moi asoya tuin emo ibianga abeng se lelam do turte tuin emo ikorlak sakche se ipuan po peturte an chialo tu che uchu mal som turten asoya he ngai tuana te hi katan thil thar hlak le hlo om takani achan chu pathian mi zia hi kalorin dan nen adang lamte wangani zantin arukin ka chiar ta zia man chua ka ni lo nan thil chi sang ka ti chen ka rom hun sang ka thukru a scarfin ka tuama chia hlo ten an khoi ngai lo tur bo moi tak chunga ka da chen chuna chuan pa ngai takin ka oma ka tong traya chung ko choi khom na ka tela ma se zan lo ni chuan mei cherin pheng phelep a hip ang mai hian Bible book chuan min hip le thin ani Isua te khin thu te chu kurana mi nen ain ang lo hle fapatlan bo in chira lo kirle apa in shem lava lom na ne na lo dong song tu chanchin te beram somkwa pakwa kalsana pakhat bo jong tu beram pu chanchin te thoi na fam kim phut masalawa mangai na ne na mi te jong tu pathian chanchin te ka chiara heng thu te khin hian pathian mangai na chu kadam chunga kalo biak chin ala mi zianen ain kal chiang hle ani kara liam zela aru ka le khpu chiar chu arei tuala asira te chuan zo na te ka zia ka athu te chu ka chin chia thin Isuan nangni thokrim le phurit phur zong te o ka hne na local ula ke man ka chol ti rang che o ati ka chiar chuan kala hriat ngai lo thilmak tak ka chung rila aron oma ka voi khat hriat na ani na tam zok thok tura min phut lava chol na min pedu tu ti dik lo nei hlo na aya thamwan na min hlui tu pathian chanchin chu ka thil mu chwa mak ber chu Isuan pathian fapa ani ain chal na lai hi ani Islama chuan hi soi chiat na rap thak ber ngai dam thailo swal milem biak na anti chu ni ma se chanchin tha ka chiar chuan Isuan pathian thu nei na anei ti ka mu a pathian chavin ati thei swal ngai dam te ati a anung zui tu te chibai buk na apombok Abrahama omma po in omakani ti in nimbuk kara mai al manga betu mausia hne na aming asoi ngei kha amangbok Isua hi dot soi mangle pathian soi chetu lian ber ani lo po in ain chan ang nge hi ani ang ti in karil ro in do na om chu anasa hle a kathil lo zir to zong atang chuan hen thil rin hi kum kho shem mun kal na tur ati a ma se ka thin lunge ro chuan heng thu te hian kathil hria to zong a yin thu tak le nun na apai tam zok ti asia ani ka seilen na Islam sa khwa le pathian hria thiam na thar mangai na akhat le tak zok in kara po then ang main kain hria September 30 zan khat chu Isua cross a thina le thole na ka chiar zo chuan kain sum thei tangang lova
ka khumbula thingthi in ka nunna chan theina tur thil ka ti ta a ala hne na nilavin Isua hne na ka chong trai ta ani ka o chu azoi hle a Isu oma ini tak zeta pathian fapa ini tak tak chuan khonga yin ini na dik tak min sha ti ro ka chunga enge thleng ka she thiam lo ma se heng thu te hi adikani ti ka sha tanga ya ni ka ti a chana chu aron thleng nga la ana sa hle bok kumsom ni pali chung Islam chong China ka nei na a kalaton ngai mia lo thamwa nein ka tak sapum min tuam chhuaka engthil nge a chunga om ti po ka shiat lo chuan ka chung ril ruak zong zong chu boruak zalen takin aron lua khat ang mai he ani kadam chungin avoi khatnan mangai tak tak ni in kain sha kani na wang emo ka sa khothil ti wang ni lovin kani na ang anga min mangai na ni Isua chu room chunga lo omin pomna le khongai na top nei lovin min kwa ni main ka sha engtika nge pathian mangai na chu tiang khopa na sa in itonto pathian nung itong ani ti rin hlel rual lawa isha thun itong to em khamizan khan engkim atidang lama achan chu kadam chungin pathian lem kalau biani ti ka sha chhuwa wangani Islam pathian ala chu ala a thil aphut sanga ti lo maharbok masi Isua chu anaya min mangaya in lai china nei pui min chak bok si khami huna ka mit tui luang chungin ka chung te nge yin min tha du na hial thlen tur thu chu ka soi chuak ta a Isu ka swalte wangin cross a ithi ni ti ka ringe mithi jinga tangin i tho le ni ti ka ringe kalal le chandam tu ni turin ka du che ni ti in ka tharau phuar na thir khai dia te chu ti cha ni a kumsom ni pali chung tharau lama sal tan na ka om na chu ti to pani ta zalen na le hlimna kala shiat ngai lo chuan aron thak thleng ta ni he in hlan na moi tak hian kanuna zan rap thak ber a thlen don ti ero ka shelo Isua ka chandam tu anga ka pom hnu kar thum chung chu kalaton ngai lo hlimna thuruk nen kanunga jing tin ka tharau zang khai tak nen ka thawa chu chuan lal fanu hnanin om tak te po chu min ti phura lan dan moi ve nan Islam trong trai dan chu kalati ve zela ma se ka chung rila chuan ni lengin Isua ka bethin kanuna ruak ngoi ngoi thien chu abawa mangai na le tum nei na in athaka chu chuan khovel ka thlir dan engkim atidang lamani ka Bible le ka rin na thar chu film khur takin ka thukru a man chwa kani lo nan hun sang sang le mun sang sanga ka chiar thin chia hlo ho trong trai lain library a te ka chung te meeting nei lain huana te ka chiar thina Bible buken rengai lawa ka ngai twa zui theinan Bible bung le chang te ka bai harta Isua ne na kanin lai chi na chu anghe twal twalani ma se man chwa kani chuan thi na ni ti ka sia min phatsan tu chu khowela kamirin ber ani thlat mai Fatima chu kum som paruk kani changa ka chia hlo bi kani a kain thuam na min buai puya ka hun man dan tur min ra man saka ka u ang main ka ngai chin thuruk te tamte ka shil thina wangin engkima ka ringama tong trai ka thul zeu te Islam zirtir na ka ring hle tele Hassan nei ka she zia te po a sheve kani September ni rukum sang ni som pasari khan ka che swalta a apoi tak zet ama zana khuma Bible ka chiara kalukham hnuaya da in kalomu hila Fatima in jing tong trai turamin kai thopa in khuma siama a muta chia mai a mel chu makti na tangin rap na ain thaka ka tharau boral tur hlo thon puina mela pubok rule tur nei ang main Bible chu hlau takin akenga akuta khora mitui tling pamin min ena Lal Fanu Mariam zoite inati a ingwangin nge hei hi khuma om tu emo in pu chiat nan che an dani tiro ati a o a be se na chuan ka thin lunga tina a chan chu min ngai to tak taka he thil mo chwa hian angong zel tur a hlawani ti ka shiat wangani ma se dot ka shil theilo kanun nein atwar don ani po in Isua ne na kanin lai chi na thar chuan dot soi arem ti ve lawani Fatima thum chung chu ka chiar to sin zoite in ka ti a Isua Krista hi pathian fapa ni ti ka ringa
ka chandam tu tan ka pom to ani ti in chu thu chu kanin kara thi na thu ang mai na ri a mela tang veka a trap ta zo isoya shahada soi turin min nge na heng ngai dan bol hlo te hi phatsan turin le atlai ma a Islam rin na dik taka kirle turin min nge na shahada omzia chu ala lo chu pathian dang anom lova Muhammad chu ala tir kawani tu po in he thu hi thinlung takaringa shahada an soi chua chuan Muslim an lo ni ta a Islam sa khwa an zui ta ti na ni ma se ka thinlunga thil thleng chu ka phathei lo ala biak na ka kirle thei to lo ka shil fia Isuan mangai na dik tak chu min mu tira ka kalsan thei lo ani Fatima chuan tap chungin ka pa hne na a report nge ya ngai thu min shila Islamic dan le kan chung kolaka arin omna wangin sa khu phat san na thupui chu atan thil swal ani ve tho si adin mun chu ka sha thiam puya ma se min phat san na chuan min tina lo chuang lo darkar ni nuwa chung ko in khom mamna a hola ko kanita a corridor marble chhuata ka pheilai chuan Isua hne na chakna le hwai sen na min piturin ka tong traya ka hring nun chu atop don ti ka shia ma se thu tak min ti zalen tu chu ka phathei lo ti ka shebok hola ka lu chuan ka chung te zong zong an lo thubial thapa ka pa chu rorel tu ang main a thutna a thu a thutluk na siam turin a in pe to kanu chu alo trap me ka una pa pathum te chu bang ngengin kutkwang kwa in andinga thito ang main min en ani bera kapatia te patni kapule kazen engemazat an thubok kapa chuan criminal trial la evidence ang main ka bible chu alek kanga a o chu lungpui angin anget chara Mariam he Christian le khabu hi engtin nge I bedroom a om theiti I chung te shil fia ro le ati a room chu are thapa kanu chapri chau lo chu thom dang om lo mi ten min en chap mai dot ka soi theya tu emo in min da sakani ti in emo ka chara pek let ka tum lai me kani tepo ka ti thei ma se Isuan ka thin lung a thak danglam to miawa kapa kha bible kha library a kar thum liam ta khan ka chara ni ka o chu a khur mia lo keipu in makka ti hial kalo chiara Isua Krista hi pathian phapa ni ti ka ringani kalal le chandam tu tan ka poma ka thin lunga na a tho hi ka phathei lawani ka ti a ka in puan na an ngai thak zo nuwa chuan are vong vonga ka pu chu a tho sho ka patia pakhat zok chu a au thot bok Quran chang a cham ngal mulmul mai kanu trap chu aring zwala ka una pa te chuan min mu theilo ang main an hoisana ka pa che tan chu thinrim na ain arap thak zok a mela engma tilang lavin atronga Mariam engthil nge ipuan ta khi isya em sa kho phatsan na ikalpuya chu Islamic dan le Saudi rorel na chuan thina ani chung ko thla kal zel chuan som panga ming iti chhevek ani I taksa alal thisen luang iti bol hloni ti in min en kara he ingai dan bol hlo hi phatsan ngal ro ala hne na ngai dam dil la he Christian thil hi soi chuak le to su ti in min shok ta shep mai ngai thatu du tak I thu soi le tura idam chung nun ashil ti shiat na engemotal inei tu em kha hola khan min mangai tu chung te ma se min tui thar mai thei tu te ma a khan Isua ompuina ka changti kain sha chiang hle ama ka phatsana ni chuan kanuna chhanhim ani anga ma se ka tharau aboral thungang ka wan thlatani chuan kanei engkim chanin ka thimai thei ma se chatwan nun na kanei thungang ti ka sha kapa Isua Krista ka phatsan theilo ti infia takin ka soya ama chu thu takani a Islama ka mu ngai lo mangai na le thamwan na min pe ni kanun na chan don ma ila ama ka phatsan theilo kati a kanu chu chhuata atlu sopa min ti hlum to ang main atrapani ka una pa te chuan arabikin an chia min lo a phatsan tu le mual phona ti in min kawa kapu chuding chhuakin atunu kani to lo thu a soibok ma se ka pa chong kampo chuan ka mahun ati chiang ta muang changin adinga Mariam ka fanu ini to lave chungkwa mangai tu che u ain
thingrem siam tu fapa thito ithanga sakhodik ain pathian lem ithang zo kani he Isua hi thi thlenga zui itum tlata wangin ama muturin kan tir thuayang che ati a room chung chu Islamic thu chamle ka thi dan tur soi hona in akhat nga la min enko selian tu le min mangai tu te nge yin ka thi dan tur an relai chu ka thlir renga chu tiang hlo om kara po chuan Isua min pek thamwan na chuan min che reng si khamizan kha Saudi Lal Fanu Mariam anga ka zan nung ber ani khowar ma in ka thi anga ani lo po in nun tharin ka piangang chung ko in khom azo nuwa ka unaw pa pani in ka ruma min shwaya min kal nana ka tan chwalo nan kong ka bula veng tu anda bok chung hun nung chu Isua ne na chong trai nan le Bible chiar nan ka manga thamwan na mak takin ka khatani thina ma chhondon ma ila pathian ka hne na anei ber trum ani hial ome jingdar nga a kapa ka unaw pa pani le pati ameta ten min ron shwaya chia lo le veng tu ero an shwai lo a chan chu thuru kani angayani Saudi Lal Fanu in Christian sa khwa abia a chhungten anti hlum ti thu adarani chuan kan chung ko ming thatna a chevek donani thom nodum thile thil hlu eng ma om lovin apa ngai in thuam turin min ti a Lal Fanu ang nilavin sa kho phat san tu ming nei lo angin kathi donani kathi na tur mun pan chuan ngoi rengin kan chuanga kapa SUV nunga ka una pa ti in kara ka thua min en du lova min bedu heklo kapa in motor akhala pati ameta chu asira thu in Quran acham chep sep bok thaler kong pui chu thui taka in honga khupui eng pup te chu kan tlan liam san zelani kapa chuan thaler pal tlanga bungra phur rel tlan thin na mun fian rial athanga mun fian rial ani wangin karwang chu relin achil som vekanga fin fia na om don lo khovel mita chuan Lal Fanu Mariam chu abo hlen wang don ani rel kong kan thlen chuan ni ala chuak lo thaler chu athim mupa kan motor headlight chau chuan rel kong thir a chuna kapa chuan motor chu rel kong atanga meter somnga vela hla a atidinga thithovuk vuk bak thom dang a omlo rel kong rim le thaler boruak ein zo polani kapa chuan min beta a Mariam hei hi inun chhanhim na hun tha nu nung berani Isua Krista phatsan la ala hne na ngai dam dil la Christian na chungchang soile tolo turin intiam ro chutiang iti chuan ina kan ho anga hasan nen in nei na kan buat se ngalang I phatsan na chu thengil ani bokang ti in min thlema a o a chuan thunai na le lungai na ain pola kapa hian afanu nge tha hi adu lo tak zet ni in kashia ma se kar thum chung Isua ka shiat na hian ka thin lung athak to ani kapa pathian fapa ka swal wanga thi a thole ta chu ka phatsan theilo Isua Krista chu kala le chandam tu ani a kanun chhanhim nan po ka kalsan theilo ani ti in ka changa ka thu choi hian ka mabak ati chiang ta kapa chu abunghuta motor atanga min la chuak turin ka unaw te ashila rel konga min nuk phaya rel thir konga chuan min mutir ta thir votler chuan ka hnung zang atina a ma se chuai chuan ka chung ti nge yin min tha an tum na chuan min tina zok shuin ka kutle ke chu rel konga an phuar beta an phuar ngetlu tuka ka fun te athler hiala ka pati ameta chuan dar za te ena jingdar nga le achan via bungra phur rel alo tlan tur thu asoya darli le minute somli panga ani a minute somli panga chung rel konga kamudon ti nani kapa chuan min ena nangma hmangai tu I chung te ayin pathian diklo I thlanga lal thla chuan som panga ming iti chheveka rel alo thlen huna hei hi ala choi moi lo le pa thu oi lo wanga I thlana ni ti hriang che ati a min hnung chona hoilet lavin motor lam apan tamak mai ka unaw te pon anzuya mang tha ti emo mangai na thu emo engma an suilo motor tlan liam tur chu ka thlira thalera keima chawin kaumta rel konga chuan ka beklata tal chuangai na omlo tu ma in ka omnan she heklo chhanchhuak tu anom don lo ti achiang hle
darkar khatling lo nuwa relin min chil som vek ton ani rel kong thir chuan ka hnung atina a hruia min phuar be na chu ana hle boka khwa avo awangin ka khur ani ma se ril run na chuan taksanat na chu akhom veka min enkol selian tu te min mangai tu ni thin te kha tuna Isua Krista karina wang maya min tha du tu an lo ni ta sa khothil uchuak taka kalna chuan ka chung te chu twal that tua a chua pathian rongbol tu emo anin ti si thim hnuaya ka mut reng lai chuan hlataka tangin ri ka hrechana kalung phu aranga rel chu a hun ai ma in alo thleng don ni in alang rel kong chu angeng chana headlight eng ka mu thei ta ari chu aring tual tuala ka mit chingin Isua hna ka tong trai tamul mul mai Isu iminga wangin ka thidon ani launa thlen lai po a nangma phatsan lo turin huai sen namin pero ka tharau lo kwang kwa la inne na min shwayang che ka hlawa ma se ka ring tlata che ti in ka tong trai ani ka mit tuilwanga rel kong ngeng chu ana satwa tuala rel whistle ri chu thalera chuan a khok rum bok minute som po atleng to lawang tia chuan rel chu alo thleng don ta hetiang hun lo om top kho ka hian thilmak tak ka tong ta a thamwan na na satakin min tua mani thi na in chak takin min pan mek ma che Isua umpui na in min hwal vela thalera chuan keima chawin ka omlo pathian fapa chu ka hnena a omani kanun na chu a hnena ka hlana ka chandam tu muturin ka in peita red light chu a eng em a ari chu abeng cheng hle rel kong ngeng chu ana salutuka min the son mai donin ka hria ma se min phuar na hrui chuan min chel tlat si minute nga po atleng to kher lawang ka mit chingin ka tong trai ngara thom beng cheng takara chuan thil theilo tluk hialani o ka hretlat mai lau su om hle ro ti hi fia takin ka hria a chu o chu adamin thunei na alang tela rel ribeng chengkara po chuan chiang takin a hria theiani kamit kamenga kabulloka chuan mi pakhat hi alodinga puanwar sin eng deuh pha thi ani amil chu en a harsa hle a nisa ang mai ani ti ka hmu thamwan na le thunei nei na khata thi na in min ron pan mek lai chuan he mi maktak hian kabula thingthi in ka kutle ke phuar na hrui te chu a phelta a che dan adama ma se shring ne tak te chu olsam takin a phel nga zung thei thung si tunge ini ti in ka zota tongkain min chang lo amita mangai na na satak ka hmu chuan tunge ni ka hrechiang hle minaran anilo Isua Krista nge afanu chhanhim tura local ani second som thumpo tling lawa a phel veka rel kong sira chuan min tin tira rel chu minute ni po tling lawa alo thleng don to ari abeng cheng hle he mi makta khian kadara min buana ka fanu itan ro man na ka ne ni I chhungten thil thalo ti nanan manga ma se ke chuan thil tha ka chanti rang mi te hna ka mangai na thu I shilanga I thora atangin mitam takin minron shedon ani ati a bungrapur relian tak chu kan bula aron tlan fuwa a leyang nginga thli in min chem leng lo chawani rela liam nuwa chuan lom thu soitumin ko hoile ta ma se alo om to lo thalera chuan are tlok kalna tura om lo lir thei om lova abo mak mai ani Isua Krista pathian nung fapa chu kanun na chhanhim turin aron in lar ti achiang hle vantir kau aron tira ni lo po in ama ngei lo kalin min chhanhim ti nani cross an hena chang tu khan Saudi Lal Fanu pakhat ama ring tu chu akal san lo rel kong sira thingthi in lom na le mangai na wangin ka chapa kumsom ni pali chung ala kalo bia a tuna ero Isua min chhanhim tu le min nai tu ka tong ta ani ka thing thitlai chuan khopui lama tangin motor lo tlan thom ka hria a ka chung te an lo kir le ni ka ringa ka hlau hle tlan chiat na tur om si lo ma se Isuan kongwin hon sak le a motor pakhat pickup truck lui to takhi alo tlan hlo mai kalo phar dinga putar thaler mi between thian min lo mu a
eng ma min zot lovin min chuan tira riat khopui lama min shrai ta ani khamizinga khan Lal Fanu Mariam Chu Rel kawngah khan a thito a Isua hnung zui tu Mariam thar alo piang ta zo kani Isua min kalsan ngai don lo ti ka she chiang ta putar chuan riat khopuya Christian te himna in safe house a min da a chu in chu Filipino nu Gracie and Colony a ka mela mo chuan thilom zia a she thiam nga la min lo lu tira chu te min pe a Saudi Arabia chwa sandan tur min ngai to sak ngal zung mai ka chhungten kaladam ti an shiat ma in darkar somni pali chung hun kane ni Gracie ina chuan zelen takin Isua hne na ka chong trai theita puan var sinin min phelai kha kamithla a acham ringa atu ka Gracie chuan Jordan ramri kan paltlang theinan trak khal tu min biak saka chini le chome kara biru in ramri kan kana nithum chungin mun sang paltlangin Christian ten min puizela heng mi te hian ka chung te ain kalaka mangai na anlan tirna sajok Lebanona Refuge Center ka thlenga chuta chuan Muslim atanga Christian in pe te anlo om chewa tuipuya baptisma ka changa tuya tanga ka chwa khan Mariam lui chu phomin aoma pathian Fanu Mariam chu nun tharin atho chuak ta ani tharuk nuwa ram pakhata aming ka soi theilo sa khozelen na nein ka khosa zui ta a Bible nei te biak in kaltele zalen taka tong trai te chu Lal Fanu nuna ka thil nei zong ain a hluzok Lal Fanu nuna tanga mi pa ngai nuna kai san chu a har save deu ei rong bolte bazar te le sum mandan te ka ziranga ya ma se he zalen na hi a hlu e mani ka chung te chuan accident ta ka thi ti in thu an chwa a Lal Fanu Mariam chu aum to lo ma se pathianin chung ko thar thazok min pe ni tuna chuan Muslim Christian in pe te tran puin rong ka bola ka chan chin hi mun sanga ka soi thin ngai thatu du tak nangma kha in bi chiang la Isua nei nan engin nge dal che chung te hlo wangem ni na chan hlo wangem ni Isua na thonin nun na min pe a ka chan tak ti ain ka thil nei hi a hlu jok te yasin chatuan pa mangai na top nei lo ka nei to ni Isuan Saudi Lal Fanu Rel konga phuar be tlat po a chhanhim thei chuan nang po a chhanhim thei chi ani Isua Kristal chu kan swal tlan na na thi a lale chandam to tan pom turin a ngak reng che voina hian inun hlan ve ro le ani chuan a mangai chi a nun thar chatuan dei chu a pedon chi ani amen ole ti khan lo top le ta a top thlenga min lo thler sakawangin kan lo me